चिकेन कटलेट देखो चिकेन पकोड़ा देखो यहाँ सी चिकेन पकोड़ा जोटा फेमस आइटम भाई बहुत मेहनत करछन भाई बहुत मेहनत कि आपन खाद्यटा केमते लागिला प्रथम थर खाइ टेस्ट तो भल लागु भल लागु सेहि तो आछी गोटे ए संडे टा विशेषकर क्विंटल न 1.5 क्विंटल बुधवार शुक्रवार प्राय क्विंटल टा पळाय तार बुधवार शुक्रवार 12 थिले आम दर्शक बंधु जहाँ कहते क्विंटाल नुह 1.5 क्विंटाल भी तंकर पकोड़ा सेल हुए। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपन को संस्कारी फूडीज नूतन अध्याय को आपन मान स्वागत जनाऊँ। आज मु आ बापी भाई आसी पहुँची जाइचु आमर कान्हा एग एंड पकोड़ा सेंटर रे जोटा कि स्ट्रीट फूड बहुत फेमस आम झारपड़ा पाखे यार लोकेशनटा हूँ आम झारपड़ा जेल जस्ट पाखे सेंटा हो। बापी कौन कह विषय कह कि आउ कान्हा एग एंड पकोड़ा कहती आ भाई भाई पकोड़ा भी कहती। तो आम आसिक ये पहुँचुचु भाई भाई पकोड़ा पाखे। तो यहाँ जस्ट आमर झारपड़ा जेल फ्रंट रे तार स्टॉलटा आपण मैंने बहुत मात्रा रे आसतु आम रिव्यू नेला परे आपण देखंतु। एवं कान्हा पकोड़ा एक पकोड़ा सेंटर ओनर को सहित आसिक भाई आप नाटा कौन भाई समय टिके ना भल ना सब बस कितु समस्ते कान्हा भाई कान्हा भाई आपण नाम अनुसार ना ना डाकना टिके ना किंतु आम पुओ ना रही। अच्छा एवं ये दुकान के 2011 2011 एत दिन है ना। तो ये सब कौन कौन ये करती पकोड़ा आ कौन कौन सब पकोड़ा अंडा चॉप तापर चिकेन लेग पीस चिकेन कटलेट चिंगुड़ी चॉप बाली प्रॉन आउ सीझा अंडा चिकेन सूप मटन सूप आउ चिकेन दम बिरयानी ये सब दम बिरयानी भी करते। अच्छा अच्छा ताले आपन को प्राइस केमती कौन रखछंती प्राइस हमर रही चिकेन पकोड़ा हाफटा 5 पीस 60 टका फुलटा 10 पीस 120 टका अंडा चॉप पर पीस 15 टका आउ लेग पीस पर पीस 40 टका आउ चिकेन कटलेटा पर पीस 10 टका आउ बाली प्रॉनटा 4 पीस 50 टका आउ चिंगुड़ी चॉपटा पर पीस 10 टका तापर चिकेन सूपटा 20 टका मटन सूपटा 30 टका पर कप आ बाकी बॉइल्ड गोटे पीस 8 टका एवढा रही। आउ पर डे सेल केमती कौन रोचे सेमती बारे टी अधिक रहे आइंष बारे अधिक रहे बाकी बारे टी कम रहे सोमवार गुरुवार शनिवार मंगलवार ये सब बारे कम जाए कम रहे ना। अच्छा अच्छा आप जो माने এইটা এই দোকানটা করিয়া পছরে আপনাদের কোন মানে কেমতি কোন স্টার্ট করতেলে কেমতি কোন স্টার্ট করছো एक्चुअली ভাই তো গোটা কনস্ট্রাকশন কোম্পানি জব করছিলে তো মু স্টুডেন্ট থিলি তারপরে ভাই আসি কেতলে ভাই হউছনি ভাই বড় ভাই ভাই সেই মেন প্রোপাইटर সেই ভাই का नाम डाकना पप्पू भलना अशोक सामल। अच्छा तो भाई आगे स्टार्टअप करते भाई स्टार्ट करते तो मु पाठ पढ़ारू भी भाई के किसी समय दे तापर आस्ते आस्ते पटे ये कलो। अच्छा तो ये जो ठीक भाई भाई पकोड़ा बोली कहते कान्हा पकोड़ा भाई भाई पकोड़ा। अच्छा तो आपण माने रेगुलर कस्टमर ना नुआ आछन नहीं मु नुआ आछी और ये फर्स्ट टाइम आछी। तो आपण ई विषय जानले केंती अपने पाखा पाखी लोक गोटे ब्लॉग रे देखते तो आपण ई लोकल मैडम आपण लोकल लोक ना लोकल लोक ब्लॉग देखि आपण आछन। ओके तो आपण पाखा पाखी बहुत देर खाइ छी। ओके तो आ टेस्ट के बेटर अछि तले आपण एठी कोनटा ऑर्डर करले कोनटा भल लागु छै हाफ ऑर्डर करथि आउट नेक्स्ट ऑर्डर हाफ ऑर्डर करथि सो खाली पकोड़ा ही खाइ छी आ गोटे लेग पीस खाइ छी टेस्ट भल अछि।
ତ ଆପଣ ରିକମେଣ୍ଡ କରିବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଆନ୍ତୁ। डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे आउ रेटिंग देवी आउट ऑफ 5 4.5 आर पकोड़ाटा बहुत फेमस ପକୋଡ଼ା ଫେମସ୍। ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି? मैं खाए सूप भी पिए सूप भी भल करे कि पकोड़ा आर कारण मुझे शुणी पर डे बोधे आर 100 केजी जाऊ ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଯାଉଛି ଖାଲି ପକୋଡ଼ା खाली पकोड़ा ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସମୟରେ। ହଉ आ सांगे से गोटे कौन पकाउछ पकोड़ा रे जो कर सारा परे से कौन कौन दउची जेमती गोलमरिच फलमरिच टाइप रो जोटा स्पाइसेस ଆଜ୍ଞା। से अलग प्रकार स्पाइसेस घरे करी से आउछ ଓହୋ ସେଇଠି ଯୋଉଟା କି ୟୁନିକ୍ ଲାଗୁଛି। यूनिक लाଗୁଛି टेस्ट अलग होଉଛି ହଁ नुई कि सॉफ्ट टिप रहउची तार सेटा ମାନେ ଲୋକ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଏଠି କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି ଡେଲି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଏତେ ଲୋକ। ହଁ ଆଉ ବାପି ଭାଇ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ପାଖରେ। ତ ଆମର ତ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଆଜି କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ପଛପଟେ ତ ଏଇଟା ତ ଫେମସ୍ ହେଉଛି ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ, ଟାଙ୍ଗିଡ଼ି ପାଇଁ, ବାଲି ପ୍ରନ୍ ପାଇଁ, ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ପାଇଁ ବୁଝିଲେ ତ। ବିରିୟାନୀ ବି ଅଛି, ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାନି ଆମେ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ନେବା ପକୋଡ଼ା ଆଉ ପକୋଡ଼ା ନେବା ଆଉ ଇଏ ନେବା ବାଲି ପ୍ରନ୍ ନେବା। ବାସ୍ନାରୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ଲୋକ ବି ଦେଖୁଛୁ ତ କେମିତି ଭିଡ଼ ଏମିତି 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷରୁ ହଁ ଖାଉଛୁ। ହଁ ଏରା 2011 ମସିହାର ହେଇଛି ଦୋକାନଟା। ହଁ ଲୋକ ଆମେ ଯାହା ପଚାରିକି ବୁଝିଲୁ ଯେ ଲୋକ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 8-9 ବର୍ଷ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲୋକ ଆସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଘରକୁ ପାର୍ସଲ ବି ନେଉଛନ୍ତି। ପାର୍ସଲ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଲାଗିଛି। ଯେ ଫ୍ରେଶ୍ ପକୋଡ଼ା ନେବା ନୂଆ ପକୋଡ଼ାଟା ଟିକେ ଗରମ ପକୋଡ଼ାଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦେଖୁଛୁ ତ କେତେ କେତେ ଆଇଟମ୍ ଅଛି। ସବୁଥିରୁ ମିଶେଇକି ଟିକେ ନେଇଯିବା ନହେଲେ ଆଉ। କାହ୍ନା ବାବୁ ଆମକୁ ସବୁଥିରୁ ଟିକେ ମିଶେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ହଁ ଆଉ ପକୋଡ଼ାଟା ତ ଦେବେ ଆଉ। ଠିକ୍ ଦେଖୁଛ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କ'ଣଟେ କୁହ, କିଛି କଲର୍ ଉପରେ କିଛି କୁହ। ହଁ ଦେଖେ ତ ମାନେ କହିବି ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ ତ। ମୁଁ ଦେଖିକି ଲୋଭ ଲାଗିଲାଣି, ଏବେ ଖାଇବା ହେଲା। ଆଉ କହିବା କ'ଣ, ଅର୍ଡ଼ରଟା ଦେଇଦେବା। ଖାଲି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାଟା ବାହାରିଗଲେ ଗରମ ସବୁଥିରୁ ମିଶେଇକି ଟିକେ ହଁ ଗରମ ପେଟ ଗରମ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ, ଖାଇବାରେ ଭାରି ଲଢ଼ୁଆ। ଚିକେନ୍ କଟଲେଟ୍ ଦେବୁ ନେ ଦେବେ ପଚାର ଦେବେ ଛଣା ଚାଲିଛି। ହଁ ଆଉ ଟିକେ ସେଇଠି ଚାଲ ଏଇଟା ଭାଇ କ'ଣ ଚିକେନ୍ କଟଲେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଅଗଲା ପ୍ରକାର ହଁ ଭାଇ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଛି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାଟା ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଫେମସ୍ ଆଇଟମ୍। ଗରମ ହେଇଛି, ଗରମ ଖାଇକି ବି ଝାଳ ବି ବାହାରିଲାଣି। ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି ନା। ଆପଣ ବାପି ଭାଇ କ'ଣ କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭାଇ ମୁଁ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, କହିବି ଆଉ କ'ଣ। ଖାଇକି ମୋତେ ଏନ୍ଜୟ କରେ। ଆମେ ଖାଇବାଟା ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇ ଚାଲିଥିବୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଖାଇଛୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାଟା ଆପଣ ଜଣାଇବୁ। ପକୋଡ଼ା ଦେବୁ ମୁଁ ବାଲି ପ୍ରନ୍ଟା ଖାଇଲି, ଏବେ ବି ଖାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଭିତରଟା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଅଛି, ଉପରଟା କ୍ରିସ୍ପି ଅଛି ବୁଝିଲ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ବାଲି ପ୍ରନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ହେଲା। ବାଲି ପ୍ରନ୍ଟା ଯାହା ବାକି ଆମର କହିଲେ ଭିତରୁ ବହୁତ ସଫ୍ଟ, ଉପରୁ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି, ରାଗ ମାପ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଷ୍ଟମର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଖେଇଲୁ, ଆମ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ବି ଦେଲୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ବି ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଫୁଡ଼୍ଟା କେମିତି ଅଛି। ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ସବୁ ଜାଗା ବାଲି ତମେ କ'ଣ ବାକି ରଖୁଛ? ଦେଇ ଦେଉଛି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି।
ବାପି ଆମର ଆଜି ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଡିଜ୍ ସମିସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କେକ୍ ରିଲିଜ୍ ତାଙ୍କର ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ମୟ ବ୍ଲଗ୍ସ ସିଏ ଗୋଟେ ସିଏ ବି କରୁଛନ୍ତି। 4-5 ଜଣ କଲେଣି ହେଲା କି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ସିଏ ସେମିତି ଗୋଟେ ସିଏ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାମ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ ହେଲା କି। ତେଣିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲୋକ ଆସି ଏଥର ଇଏର ଆମର ସପ୍ର ଟାଇମିଂଟା କ'ଣ? ନାଇଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ଲଗ୍ 5:30 ରୁ 6ଟା। 5:30 ରାତି 11ଟା 11:30 ଆଉ ଦିନରେ ନାହିଁ ସଂସ୍କାରୀ ଫୁଡିଜ୍ ଦିନରେ ବିରିୟାନୀ ସଂସ୍କାରୀ ଫୁଡିଜ୍। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆସିବେ ଭାଇ ହେଲା। ହଁ ହଁ ଆସିବୁ ନା ଚିକେନ୍ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ନା ବିରିୟାନୀ ଟ୍ରାଏ ଆଜି ନୁ ହଁ ଆଜି ତ ହେଇନି ବି ଆମର ସବୁ ଆଜି ଟ୍ରାଏ କରିଦେବ ନା କିଛି ରଖିବ? ହଁ ବୁଧବାର ନା ଆପଣ ଖାଇବେ ହେଲା କି। ଭିଡ଼ିଓ ସାରା ଆପଣ ଭାଇ ଖାଇବେ ହେଲା। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ଭାଇ ହଁ ହଁ ଆମେ ଖାଇବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇବୁ, ସବୁ ଦିନରେ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେବ ଆଉ ଆସିପାରିବୁନି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଆମର ଆମର କାହ୍ନା ଚିକେନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପକୋଡ଼ା ସେଣ୍ଟରରେ ଆମେ ଏଠି ଖାଇଲେ, ଆମେ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ ନେଲେ, ଆମେ ବି ନିଜେ ଖାଇଲୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଲୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ଆସନ୍ତୁ, ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆମର ସଂସ୍କାରୀ ଫୁଡି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚରରେ। ଆଉ ସେମିତି ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆପଣ କଭର୍ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ।